وأمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid darain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an. Al-babul ashiru tawikiku bab kang kaping 10 fi dzikri halil ardi ing dalem nerangaken fi dzikri halil ardi ing dalem nerangaken pertingkai bumi utawa keadaane bumi wal qabri lan keadaane kuburan. Bab se nomor 10 anerangake tentang keadaan bumi ben kebadaan kuburan ben ese kuburan supaya kaulul panjenengan persiapan ben ngaoningin sebelum alepuh sebelum masuk ke dalam bumi saknya kuburan nika. Qala dawu sapa Anas bin Malik, Sayyidina Anas bin Malik rupane dawuh radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking sahabat Ibnu Malik. Rupane dawuh annal arda tunada kulla yaumin 10 kalimat. Innal arda sak temene bumi ku tunadi undang-undang apa si al ardu undang-undang celuk-celuk kula yaumin ing dalem saben-saben dina 10 kalimatin kelawan 10 pira-pira kalimah. Taqulu ngucap apa si al ardu ya bana adam tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni wa ta'si ala dhahri wa tu'adzabu fi batni wa tadhaku ala dhahri wa tabki fi batni wa ta'kulul haram ala dhahri wa ta'kuluka ad-didanu fi batni ila akhir ma qala radhiyallahu anhu arda. Ya bena Adam, he anak putune Nabi Adam, tas'a melaku sapa sira anak Adam ala dhahri ing atase dukure geger ingsun wa masiruka hale utawi nggon balik sira iku fi batni ing dalem weteng ingsun yani jerone ingsun. Ada buaki riwayat dari Imam Anas ibn Malik bahwa saungguna bumi aneka lokolokan sabenare ngolok kelaben 10 kalimah 10 panggilan tak ada pada macam-macam. Pada saat debu dalam sehari semalam 10 kali lokolokan dalam sehari sabenare. Pada saat debu 3 kali, pada saat debu 5 kali. Panggilan saya pertama, ngolok pertama dari kuburan ben tanah sebekali tempat nikah. Ya bena Adam tas'a ala dhahri wa masiruka fi batni. Wahai anak kompoe Nabi Adam kaki ajalan yang atasan king cek kelopain tempat kakek tak bekal burung pas teh fi batni bedek dalam tang tabu ngancam bumi ini ngancam benar king leles-beles bumi kima keluar aing bayi padahal lek salahin benar cobain, meroen, kemeen, taen bioreng je. Kengki keluar aing bisa yenom, cek saking ngampul bah keluar kemena sampean, nom dari dim sampean. Ya sumber kami lasing je maro.
Mergo orang mau nanti sifat bumi ini luar biasa. Kuni ardon yakun laki samaan. Beda orang yang di anak bine, akabin anak bine. Ya binti hetang anak bine, kuni li zaujiki ardon yakun laki samaan. Hetang anak bine, sebelum kakek masuk dekat perkawinan, usahaki kakek tetia engak bumi. Yakun laki samaan mon kakek siap teti bumi, maka laki nak kakek bekal teti langit. Bumi dah remah. Kecik, cangkul, saka, lempak, pacol. Bumi. Langit butuh apa bumi ya? Oh, butuh ojen, beri ojen, butuh are, beri are, butuh ondem, beri ondem. Cak balik mon sebine tadi langit, sebine tadi bumi, selake tadi bumi, ya pacolet tok je lah kena. Kena tong-tong bumi ni tak meles, cak saking meles ku lebih sampean ni kampon tak ada lah. Karena bumi ni ka juga minta aki sapora, de orang sing nganggo celana. Innal arda tastaghfiru liman yastarwilu. Bumi neka bakal minta aki seporah de orang laki sing nganggo celana. Nganggo celana sebeda tali gendin to lah. Sampeyan sarongan utawa jubaan, sarongan terus edelem beri celana. Takok tendeng angin, takok tedung terus sampeyan tak sadar kening singkap akhirnya ketela aurat ta. Sampeyan sehali celanane bumi neka minta aki seporah ke Gusti Allah kanggo orang sak celanaan. Mergane celanaan. Celanaan potere lah, maksudnya itu dua kita tang celana. Nika bumi lo kolokan ngak nika dekat kulit sampian. Panggilan si kedua wa ta'silan maksiat sapa sira ala dhahri ngatasi dukur ingsun wa tu'adzabulan den siksa lan bakal den siksa sapa sira fi batning dalem weteng ingsun. Kake maksiat bilan tang atasan. Kake bengal kake melanggar dekat Gusti Allah. Kakek bengal bilen maksiat dekat Gusti Allah kengke setia kakek yadzab eseksa dalam tang tabu jan bumi. Kopi orang ni kayak kocak kapi bisanya mah bumi ni kakek kulit sampean tak mereng yakni bilisani halih kelaban lesan hal daripada bumi ni kak. Ya pasti kulit sampean ni pasti masuk tak kira burung. Walaupun tak ngocak saong guna lah pasti. Ke ngocak yang kulit sampeyan tak ngeding ndak ocan bumi nika wa tadhaku lan guyu sapa sira ala dhahri ngatasi geger ingsun wa tabki lan nangis sapa sira fi batni ing dalem weteng ingsun kaker ya bilan siang malam agelle ala dhahri ya tangatasan wa tabki king jalo pakake bakal nangis dalam tang tabu kake nangis ning alam kubur nika pakaton amal lah durung anak durung keluarga nangis ning alam kubur nika la ilaha illallah wa ta'kululan mangan sapa sira al harama ing perkara kang haram ala dhahri mangan ing atase dukur ingsun wa ta'kululan bakal mangan ing sira apa adidanu ular fi batni ing dalem weteng ingsun bilen kake akan haram nek kebele riba je haram nek kebele ngalak dina orang je haram ngentit dina orang je haram ngalak dina orang haram make ekakan bi kake wa ta'kulu kadidanu fi batni ben bekal ekakan mon ben bilen ngakan haram ben tibi ku aku bekal ekakan bi olah-olah sebere dalam tang tabu. Dadi mon orang sayang dak beden niku bener berarti orang gelek memanjakan tubuh mandi kembang lulur cabang kuang macam-macam pun untuk merawat tubuh supaya langsing sopaja ruah ngenom galian singset galian rapat galian kabel galian pipo sebarang layenom benih sini kecaran terus aja ke ini kan cek sampai ngakan barang si haram
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, kullu lahmin nabata min suhtin ay min haramin fannaru aula bih. Kama daging tumbuh dari perkara seharam, fannaru aula bih, maka ada tempat selayak, sepatut, sepantas kangkui daging setumbuh dari perkara seharam kecuali neraka. Berarti mun bada orang akan haram berarti tak sayang dek badan berarti. Bene olahraga to apa mencalo nyaman. Goes 10 kilo kuat. 2 meter ke masjid tak kuat. Goes. Lah goes kan angker abu sopu. Goes ke masjid dia cak goes alam helm medok. Terakhiran kini ka masalah pun badan kuat ngakan perkara saya haram. Ya berarti benar aja gede badan sehat dari penyakit, keng batin ngakanan barang saya haram. Fana yustajabula dari kama mali badan ke etrema. Pokok tengere. Mon laku lebih sambian ne tak kenceng maca Al-Qur'an, tak kenceng salat berjamaah, tak kenceng ngaji, tak beri kenceng wi pangeran. Ketahuilah berarti kakanan harus tak beres. Pasteh nih kapunan. Apa polan bedenas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man akalal halal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Serana orang akan perkara sehalal ata'at jawarihuhu sya'a am aba. Barang siapa yang memakan perkara yang halal, ata'at jawarihuhu, maka anggota badannya akan melaksanakan taat kepada Allah, sya'am aba, mau tidak mau, sadar ataupun tidak sadar. Mereka minta mereka bejeng ke pangeran, ya Allah paringan rezeki si halal. Waman akalal haram asad jawarihuhu sya'am aba. Barang siapa yang memakan makanan yang haram, asad jawarihuhu sya'am aba, maka anggota badan tadi itu akan digampangkan untuk berbuat maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Sebab ngakan perkara si haram. Saya kakan dia ku hisab ya Gusti Allah. Halaluha hisab wa haramuha higab. Saya ada erne ku hisab tining Gusti Allah. Mereka sampai ngalbengal ngakan perkara si haram. Jaga ongku daeran khusus semon andi bine ngandung. Mula oleh nemu jage bemole, oleh nemu ke bemole, rezeki nomplok. Akhirnya mulai dalam tabu pakanen perkara ngak nikah anak gele. Pas tombu kata apa ya? Tombu tak gena, cepat mulai dari haram. Senikah. Apa sih bakal menyantap daripada daging manusia nikah? Olah. Jadi orang yang mengakan perkara si haram berarti melempokkan kui olah. Karena olah ini kekenang dalam tanah. Si bakal ngakan manusia olah. Bodoh orang aja gobodoh sehat mapan dempal. Kengkakanan haram. Ya berarti mempersiapkan kang kui olah kela saya bakal ngakan daging manusia nikah. Bodoh saya butuh bodoh. Termasuk orang saya penghafal Al-Quran, orang saya hafal Al-Quran bakal butuh majid. Orang saya ahli baca ayat kursi marina salat, Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum al ayat sampai akhir. Ini ke insyaallah jaga majid tak sampai rosak, tak sampai kakan. Namanya mana? Olah butuh. Wonten kula anu petena dari potean putih-putih dari tema dari tembok anti tembak anti peluru prei ada rosakabi la ilaha illallah mantir muka tambah rezeki si halal barakah aku ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala alako tina masalah alako cawacan orang temet pokoknya usaha al haraka fiha barakah orang alako ini ke barakah tahu sadus todus apa mak todus
todus mun alakoh, todus mun usaha, tak todus mun ngakan dinoreng, ngakan haram. Cek todus ka oreng, tinggal masih can oreng tak pantas, sepenting halal. Cek ngurusan lakon oreng, cek ngurusan lakon oreng. Tak pantas mosok ustad ajualan cilok, apa? Jual cetak kakek aja mare lah. Ngurusan lakon oreng, mon sampean ngocak tak pantas ya beri saya pantas, cek karo ngocak tok. Kiai jualan kelam, biar apa? Tak oleh tak. Gak ada haja lambu. Rumah terus akhirnya tak jualan, dengan letak ngocak deh ya. Tak usah dus sepenting halal, barokah. Raja kenjana sampean setengkaan nih ke pegulin sampean setengkaan untuk nyari rezeki halal, setengkaan nih ke catat ganjaran bi Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sampai mau bodoh orang mati tepak nyari perkara halal, syahid. Innallaha yuhibbu ayyanzura ila 'abdihil mu'min ta'ban fi talabil halal. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala cinta, senang ayyanzura ila 'abdihi, melihat seorang hambanya al-mu'min yang beriman ta'ban, lesoh payah fi talabil halal, king payah karena nyari rezeki halal. Paling cinta Gusti Allah. Bener cinta pola surbanan kakanan sombongan nedok. Kebayi modus surbana. Kelampian takwa, kelampian pote, king ate neblurik, kakanan neblurik. Ada manfaat tak? Tikal jadus pokok rezeki halal. Gusti Allah paling cinta ada orang selesoh, king lesona gelap nyari perkara halal. Tukang pecet, no apa dus tina mecet. Tak ada saya pecet dalam pecet kabeh orang je lah. Ada orang nyongronyo, akhirnya ada para orang sakit itu. Ada orang nyongronyo, tongkol ada iya pengajian lah tak ada. Lara para orang mati itu aja lah. Cek cobaan orang harap mati moro. Tak baju mata bermecet ada sak pecet tah. Dosa sehat, ruah sehat. Tur sakit kapi. Cat si tukang pecet. Ikal harus ngurus lakon orang pun sampean. Sepenting abek tibi ini kan nyari selamat. Gusti Allah ini paling seneng paling cinta da orang se mukmin, seorang hamba se mukmin sepaya karena nyari rezeki halal. Masya Allah. Wa tafrahulan bunga sapa sira ala dhahri ing atase dukuri geger ingsun, wa tahzanulan bakal susah sapa sira prihatin huzun, wa tahzanulan bakal prihatin sapa sira fi batni ing dalem weteng ingsun. Bilen kake bunga melolo ning atasan tang atasan jan bumi. King cek lupa ben dia bakal susah bakal prihatin kake waku nang tang tabu yakni lembume. Wa tajma'ulan ngumpulaken sapa sira al harama ing perkara kang haram ala dhahri ing atasi geger ingsun, wa tadzubulan bakal acur sapa sira fi batni ing dalem weteng ingsun. Bilan-bilan long mopo long bareng si haram. Cek lah tau cek haram cek long polong. Oleh korupsi, oleh ngemplang, oleh congocoh, oleh nipu, oleh macem-macem. Perkara haram bibane long polong, oh cak demi anak demi bine, ternyata kaki setia ancor tolong fi batni, hancur lebur tulangnya. Karena apa juga? Karena himpitan apa boleh? Ya pacet bekal ngepe atanani ke pasti ngepe. Baik orang soleh, orang toleh, orang bagus, orang coba masuk ke dalam tanah kuburan ini pasti EKP. Pasti EKP. Kengepen kuburan de orang sesoleh, engak ngepen embuk de ke anak. EKP anan. Mun panas tak kepanasan, mun ojen tak ke ojenan. Apa tak EKP bimbu? EKP kengepen karena penuh kasih sayang.
tak nangis anan masa kepe bimbul. Lain mun ngepen tanah de orang se cuba malah engak ngepen moso ketemuan moso. Kira-kira mon moso se ngepe moso ya jelas tak ning nyaba. Sehingga di antara orang montro selamat dari himpitan tanah pak ahli maca surat Tabarok. Atau surat Al-Muluk. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Seran orang maca ahli maca surat Tabarok nikah bekal selamat dari EKPN tanah kuburan. Bekal jemper bi Gusti Allah. Sehingga cerita aki beda orang mate. Amala cuba keng ning akhir umur beri kesempatan bi Gusti Allah atau beto bete terima. Keng cuba amala banyak cubaan keng ning akhir umur beri kesempatan bi Gusti Allah bisa atau beda ke Gusti Allah. Akhir ning akhir umur nih kebei kesempatan bi orang nih maca surat Tabarok. Ahli maca surat Tabarok mate. Tanah siap ngepe karena itu tugas bi Gusti Allah. Sapa bayi masuk ke dalam engkau can tanah masuk ke dalam tang tabu tanpa ngeba amal sebagus kepe bingko karena perintah dari Gusti Allah. Adab kubur nih kenyaman. Maka ketika orang ini masuk ke kuburan siap ngepe ben sejenis ben apa nyamana ben macam-macam jenis seksaan yang alam kubur gila. Maka tanah nikah stop bisanya mah Tabarok. Tanah cek sampai kaki bengal ngepe orang ria. Harapa sebab orang ria bilang ki odin neng akhir umur ahli macam engkau teka pun kelakon tak gena keng ahli macam engkau atau bet ke Gusti Allah. Setana ngocak engkau itu tugas bi Gusti Allah untuk ngepe orang ria atau kar antara surat Tabarok bi tanah kuburan ni. Akhir matur dekat Allah Subhanahu wa taala. Surat Tabarok bi'izzatika wa jalalika anta a'lamu bihali abdik. Ya Allah kalaban keagungna ajunan ben kemuljaan ajunan lebih ngaonengin dekan apa terjadi dekat seorang hamba benika. Mon orang neka ki eseksa bi kuburan. Orang neka ki ekepe bi kuburan. Kosot kula dari Al-Qur'an ya Allah. Apil surat Tabarok ni. Anak tak kira. Anak buah tak kira, pengikut tak kira, bawahan tak kira. Tabarok sementaki ke Gusti Allah. Orang ni kemun ke eseksa Gusti, kosot kula dari Al-Quran. Akhir Allah Subhanahu wa taala memerintahkan deka kuburan untuk cek sampai abri azab, cek sampai ngepe de orang sembaca surat Tabarok. Menang surat Tabarok. Nah, menabi salafun salihun, para ulama guru-guru mecanah ba'dal isya ala kulli hal sebelum tedung pokok sebelum tedung baca surat apa Tabarok. Matur muka abrina istiqomah insyaallah. Ngaenga mun tepan ngaji dah aja gontok kake. Iya masuk deh iya ki puja lek papai pole. Ngaenga ngakenga saya tak tahu surat Tabarok darem ya ngedi ngaki male apal. Sahabat ning hapin aja. Noro akebi para tedung ro setel. Jareng mon tedung nyetel udalai lato. Suara amen pia bareng se bener. Jareng baca le tedung beda pengantar tidur. Ya karo apsa tok aja benar. La ilaha illallah. Jadi orang sing akan perkara si haram nikah berarti mempersiapaki betul nekang kui kakan olah. Nauzubillah. Wa takhtalulan gumedhe sapa sira ala dhahri ing atase geger ingsun wa tadullulan bakal ino sapa sira fi batni ing dalem weteng ingsun wa tamsyilan lumaku sapa sira lumaku masruron hale bunga ala dhahri ing atase geger ingsun wa taqaulan bakal tumiba sapa sira hazinan hale susah fi batni ing dalem weteng ingsun wa takhtalu can bume bi kuburan ni kang ngocak wa takhtalu ala dhahri ban bilan ria sejomara jogok mangga ning atas engko ning tang atasan wa tadullu ban bekal enah bendem
sabak lem tanah bene panggung bene sabak ya sebubungan sabak di mah sabak dalam tanah wah polong bi sampar gini ke tempat kulit sambian lah terus apa orang lima bisa cek sombong cek anggen padahal tempat tay bareng se hina mereka orang se mukhtal takhtal al mukhtal aneka orang se tak kesenang bi Gusti Allah wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi marha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur Gusti Allah Ta'ala debu wala tusair khaddaka linnas dan janganlah kamu memalingkan mukamu daripada manusia karena kesombongan yakni janganlah berpaling dari orang lain karena rasa angkuh tak lem nyapa ka orang angko jadi orang pente sepora tak gempang nyepora koburan gon patokan harga mati wis net tak kening tabar boleh angko jadi orang wala tusair khaddaka linnas memalingkan pepemua mun sampean berpaling karena kesombongan tak oleh beda sia makna wala tusair khaddaka linnas kelaben napa nyamana muah semasam se menghina ke orang ngenyek ke orang kan beda orang ngenyek ke orang udah dia aja lah macocong dia lah aja ngenyek aja sombong angkuh aja wala tusair khaddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha dan janganlah kamu berjalan di atas muka bumi dengan angkuh yakni dengan sombong dan angkuh maksudnya adalah larangan berbuat sombong dan angkuh innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan orang yang membanggakan diri. Mal farqu bainal mukhtal wal fakhr? Apa perbedaan daripada lafadz mukhtal dan perbedaan lafadz fakhur? Maknanya bidah keng tojuna sombong pada. Wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Al mukhtal yanzuru ila nafsihi bi'ainil iftikhar. Wal fakhur yanzur ila nasi bi'ainil ihtigar. Mukhtal engki paneka memandang dirinya bi'ainil iftikhar dengan pandangan yang angkuh, pandangan sombong, memandang aban menilai aban orang terhormat. Mukhtal Allah Ta'ala tak senang. Mukhtalin fakhur. Al fakhur yanzur ila nasi bi'ainil iftikhar ihtigar. Adapun saatnya fakhur yakni menilai atau memandang kepada orang lain bi'ainil ihtigar dengan pandangan merendahkan, ngenyek ke orang. Karo motor mati salah jaji ya. Karo sepeda motor campur seret, campur tonton. Engko tak ada kakek. Mukhtal fakhur, bangga diri, ngenyek ke orang lain. Ada paling orang sepaling kebecik nih Gusti Allah nih. Nah terus apa aja bume-bumen Gusti Allah? Wala tamshi fil ardi maraha. Ada bume-bumen Gusti Allah, kul sampean tak pantas. Mukhtal fakhur tak pantas. Padahal jangan bume. Kakek bilan saya jalan di tengah tasan mukhtal fakhur. Wa tadhullu fi batni ban kuakku jak lopah. Bekal enah sebelum tanah. Sampai di mana? Sampai dalam bungkon nah, sampai dalam perumahan tak kira. Tontung bianan nepekol. Bungkonnya jual, rumah ini dijual dia. Rumah ini dikontrakkan, rumah ini disewakan. Orang tak neng dalam, padahal saya bangun diri ya, jangan aja bangun. Tinggal hari mereka syakuran hutak mati. Ya banyak senekan. Mereka nak cek bong sombong teti orang, cek teti orang se mukhtalin fakhur, cek teti orang se bangga diri
benci sampai memandang orang lain neka adalah orang yang rendah. Oh, mungkin beda orang merendahkan diri. Mon orang merendahkan diri, tadallul, merendahkan diri bukan berarti orang rendahan. Aben orang terhormat saung kuno ustadz ria, mudarris orang semulang madrasah, mulang yang kampung. Keng aben ki teti orang se aroma sa orang sehina aroma sa tak pantas. Hari saya yang kak derajat teti ning Gusti Allah. Orang rela sombong cak teti ajine engak kampuan okos terus habumbung di atas padahal bauna ameng cak kampuan okos terus ke atas tapi tak mungkin terus ke atas, tetap tak bakal mampu. Menteti bintang di atas keng orang ngaciling bintang tak harus ada ngak walaupun congok dari dalam somor sepaling dalam ki bisa pandang orang mulai derajat teteki tak harus berde atas tak berde bebe tetap teti orang sederajat mulai orang tak yolok maji tak tole diru lah aku tak tolo juta aja kayak serowan banyak ada jimajina sakale kat dari Amet ten bi orang Amet maji busro Amet Pak Ustadz Pak Guru maji busro cewek pelengkap aja si Amet banci kengan orang mula sombong nih beda contoh beri contoh bang kembangan orang ini kan mula andi botek mukhtal fakhur andi botek bangga diri selalu menyombongkan diri ton ngatonaki melolo pada bi nyor lah oneng nyor sampean nyor nikah saung guna ada apa nah kayak mukhtal ya fakhur bangga diri muntak nang atas tak buah ronyor lain bisa semangka je buah bede bebe taman de bebe kaleng kain orang keng cuma mon polong bejena osom bejen panen terhormat semangka lain berengenyor ji ya bade orang molong nyoro sangke cong nyoro cong sangke nge entah bucor bicak takcet yang temaki di atas tabuk apa nyor marde beda remai kombi mare kombi barot mare barot peres mare peres beda mah sepana bueng enggak sampai dengan sepah tak boron lain bi semangka bodoh saya kerani gini semua ngirit lo berarti lah nyuku kiai cek kini insar segitiga bodoh saya tadok bikin bodoh saya kuning bodoh saya merah bodoh saya semua pote mode semua pote roh sutiran doang sabok ya dan habaib sabok ya dan kiai pantas tak pantas terus ngereng kiai ngereng ya Habib ngereng semangka ya Habib masya Allah ngereng sekelangkong akan semangka ngeh cekalan sabok ya dan kiai ngeh nyor je cekalan ni sabok ya dan kiai monte tapok bireng pereng apa beli tore kiai apa je cong cekalan kiai iji monreng mukhtalin fakhur nanti semangka baiklah ngolong ngebiru dromian wa masya Allah halusnya ban sahabat dromian bedegangnya menegang semangkaan yang nguling wa kebegang gang semangkaan polan banyak orang ngajual semangka ada gang cekalan dia ada nah paling setek kesenang bi Gusti Allah ni mukhtalin fakhur naudzubillah saya kata iblis neka saya kata iblis sombong neka tak pantas manusia sombong awaluhu nutfah wa akhiruhu jifah si asal kedetik na manusia nega dari maneh akhir itu dibetang masuk ke dalam tanah bakal akan olah watamshi
lan lumaku sapa sira fin nuri ing dalem padang ala dhahri ing atase geger ingsun wa taq'udu lan bakal lungguh sapa sira fi dzulumati ing dalem pira-pira peteng fi batni ing dalem napa niku weteng ingsun. Bilan kaki beretang atasan padang domar merkuri, domar penerangan jalan, domar bungkona macam-macam domar, bodo disco, bodo ruang, bodo biru, bodo merah, boleh Agustusen. Keng setia kaki dalam tang tabu, fil dhulumat, pan berempan ke petengan. Bene petang situ ngelam kubur ada, pan berempan ke petengan, dhulumat, piro-piro petang. Petang pertama masuk ke alam liang lahat, luang lande, sabak neng liang lande. Napa jangan Madura? Luang lande pada liang lahat. Marsune ke kibri dinding areh kaju tabo pereng. Marsune ke tompoe tanah, tompoen macam-macam. Fil dhulumat, pan berempan ke petengan di dalam. Dharma ya, dharma saya kira apa deng tore usaha. Al-Qur'an baca. Salawat baca dekat Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mati lampu saare maido lah tompas PLN pola lo sebarang saare semalam pas pekuan ing alam kubur aku peteng tak je laje. La ilaha illallah. Nika nasihat daripada bumi iki banyak nasihat dari bumi dikulo panjenengan kudu andi romasah cek bahwa bekal ngale dia tempat si tak pernah tempat teh si asal makin beri atas kejaki bude bebe pada tak tahu dia apa tahun boleh depak de bulan Ramadan pada tak tahu apa tahun boleh apa mungkin Syawal depak deka Idul Fitri kita pada tahun nih ya niki buru pada yang mate siapa nyaman Anan Rozak Samsul ki umur berapa Samsul ki nyara ontong lemari nyaran mesti tak sekali ya ada ramah tak aku jeung sama itu arapa tak tenang itu kita ngerasa apa tak meninggal dunia dengan tenang aku jeng keluar atau akhir masuk Indosiar mayat yang meninggalnya tidak tenang karena belum nikah. Wah ya tuh lihat nyari tibik lah. Cak nyari neng Facebook, nyari neng bina Facebook. HP no Oppo, radine tok. Caklah mode macam-macam, mode cantik, mode siang, mode malam, ya radine tok ban. Nyari juga tedung rela congo mon radine, ya radine nongku. Cak nyongo mari anasa, mari asar ya congo mari asar, mari denten jula. La ilaha illallah. Eka aja sini kemalah tak stres sampean. Cek sampai ngal-bengal ngakan bareng si haram, paham iki? Karena nikah si bekal daging nikah si bekal eka akan nabi olak ria pasti. Mereka olak ria ngakan ka jasa manusia nika eka lak dari mata. Lak dari mata. Karena orak paling kenek mata. Karena kene bisa terahum tak dan tereng tua. Karena kene bisa terahum karena orak paling lembut, orak paling kini mata. Jadi olah aku burun dari mata, masuk dari mata terus ke dalam sampai ke tabu. Share aja, share nih kak. Orang sahli ngakan bareng se haram. Cuma jaga kesehatan atau jaga teeren cek sampai ngakan bareng se haram termuka tambahan rezeki se halal barakah kang kui sangon ibadah dekat Allah Subhanahu wa taala. Usaha tetap usaha apapun bentuk usahana adapun rezeki se naker Gusti Allah karena Gusti Allah paling seneng paling cinta da orang se lesoh karena nyari perkara se halal bodo orang se paling eke beci se paling eke bentu bi Gusti Allah mukhtalin fakhur orang si bangga diri orang si sombong ning atas bumi. Naudzubillah termuka tadi orang yang selamat dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Allahu a'lam bissawab.
اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد